Hello everyone, welcome back to my channel 7 Speed Manipur ngasi koi Mahindra showroom da laga koi anova nauna koi launch tawkiba gari koi sub 4 meter gi SUV haitare ko 3xo ina koi anova koi gari do adu si imphal da yore adu mayam da sum video sina koi gi khitang magi anova gari sida SUV sida kari kari feature sing yawbugi hana dai kari kari henba kawai tawbugi haba adu samlapa video dane ai to semja mayam da share to jara kene sem video ni ko ado ma'am channel sin ong na thina yaw di subscribe like and share so hin to sem biram ko adu di video se hawar ke ma'am mieng ta minar ji ko the koi gari sigi koi gi showroom price han hajara gi koi gi 7.5 di horaga cost up to koi gi 15 to 16 try gi sang sida lebu ado kana gomba henna sigi ko pumaron khani ga di ai showroom gi contact details ai description da hapchara mage ado dum contact to wi ya gani ko ado di video si hauna to orji an barai koi nong tang chala yeng thoga myam da apet yeng anjar ke ko ai sigi look si ko se dum gai si yeng dum phaje color option je nipan thokna leigani ko aduga magi koi engine option jena koi ahum da leigani petrol da anima aduga keno da diesel da maga leigani ko adu magi sina front looks smile leigani ko adu sini somna side looks smile leigani aduga koi sin AX5 odini ko adu magi variant je koi M series da maga A series da maga smile ani thokai de adu koi M series da M1 M2 M3 ni smile aduga A gi series da namo A5 ka A7 ga ne ko leje adu station moi gi koi pro ga na khara mu khara 2 3 da de mu yaw re ko adu smile ogani magi front looks sigi ai front side da hane ta hor ji ko kari kari changes looks in adum update se fanam change tawre sigi DRL amala ni ko sida projector smile legani si ju LED de ngata la ko ni ko ado sigi treatment ko gi seida mai sigi mai housing je si ju ko piano black finish ta smile leg ko si ju glossy ko gi keno haitare chrome haitare treatment si ju black piano black finish na to ba ado ko haiba gari si ko gi adas level 2 de la ni ko magi feature je no no me am apsale ko driver gi ko tang nuai na ba haitare sakol ko metung na technology me am sina da no no thaw nuai na ko amna antore habitar yemi si mamang luxuni ado ga seda magi chris design magi sigi fenos bonnet origin sigi fenos si yeng mo yam phazali ko gari sigi luxa front gi wind glass fine lay ni ai side lom dong lak sage side lom dong lak ko na sisu ko mai keno to ne kai sis na kai magi side clearing ha tare ko smile lay gani aduga se de kan katawa do si sina mo 16 inch la ni set ki tayar ni ko sa ha ja aduga disc brake si front brakes or ni aduga maning chu disc or ni ko se de diamond cut tas gi design eng niam phajai 16 side koi clearing ge dum pa na dum abu yaw ko adu se de mayam na yamna koi ka tare matam jigi koi sing saw bo khotpa ma to lambi phataba noi to mayam le na adu de sina kitang di noi be helani ha maram di hadi mai hujik ground clearance dum wang e bo koi 201 gi sang do wang e adu ga mai wheel base ju mai segment da ma se dum sang e bo ko koi 2600 km gi sang da mai wheel base bo e bo adu ga se dum sisu koi piano black finish ta glossy chrome ga bena se that tan indicator si yaw jare aduga se de hoi the camera the yaw dress 360 degree camera this moi de ga da si upper variant da moi ra ni ga adu se da si koi body color la ni ade roof rail final yaw re ga glossy da ha pe si ko si da zo hoi glossy da yam phaje gari ji masak si ko ini yang diam phajale ko smile lagi ni
magi sigi design adagi maningi sigi khoi sijo khoi chrome ni ko dark chrome ni ko sijo ado maning se khoi kenoi la ni connected oina la ni ko sumaina yembi telem se pra connected ji ko ado seida khoi maning je jo khoi keno se wiper yaw sar ani aduga seida khoi defogger yaw ni high mounted stop lem yaw ni aduga seida sakpin ni dina di oidra se normal tina la ni ko aduga seida Mahindra ki logo ano duni ko the XUV 3xo smile ni aduga sensor se seida smile pi ko sensor se dam le le aduga som da magle aduga sina camera sile mamme ko mai mut khib de kitang mamme noi tre ni dam ni waru bi ro aduga smile le ni ado manung sanga mu yeng ni ji ko aduga pegi dari sige pegi magi mileage sa tare company ne pi mileage se around pegi 19 to pegi diesel da no 20 to 21 sai sang pi ga aduga sina 18 to 19 gi sang da petrol no gi sang no legi ni no adam hana da gi di improvement ne phazna lei de ha tare safety de yenge adam dari se dam yare ai looks ti yenge yare aduga feature de yenge yare ko aduna dari se jiki maton bigan no di amna perfect so season obi ko ado kanagi pegi donggi aina ngasi peida feature jing chitana na biyo so tumna comment dum pe mo ado sigi pegi magi rebel sing hargadi magi pegi Nissan gi magnite ko adigi Kia gi Sonet adigi Tata gi Nexon ko adigi Hyundai gi na pegi venue smaina magi koi rebel me am lei ko gari akoina adumna consider tawge hargadi compulsory koi test drive solution tawgi ko test drive taw matona gari dugi magi sab chaba donggi apam do lai kan dum haidi aduna hen fakadra na kanjai ko donggi su comment le dum habi ro ri question sir yaore ko sede so hoigi magi all power window sina auto and driver side ki kenos ko ado si chrome na thong hang do pi kenos na chrome na silver finish ta yaore ado sina orbin setting to boi ni ko sijo koi pro chrome sina red sina softest material ma yaure simple black sina white ado si white oi si ayu ni mot ko si white na tabi da to color ma oi ga di hena phagtra ne khanjai ko ado yeng ma di masam na le ko white oi ado ko gi maintenance ta kitang koi mot kan ba oi ga di tang what kadra ne khanjai ko harman gi speaker oi ni ko ijo ado sida seat height adjustment is manually adjust awani ko ado sida kogi seat ki keno se yeng se kakala ai thai support mai tabe pot ke do hajar ke better di wedre ko ado maning tan ai yeng si kakala ke ado bottle holder ani yaori ko kakala yeng si ko nong se am kan taw ri ko pan to pura kogi nong mamjan gre ko ado na ni se kogi tang mam me tar mamma su mamna dum tawzara age sina me steering duni si leather wrap to la ani ko aduga seida sigi steering ja documentic comfort oigre maramdi seida kogi steering mode ju ahum thongni yawe ko normal habam ne comfort habam ne sport habam ne adu mathakta muklu driving mode chung makal ahum thongni yawi jeep jab zoom maina ko aduna thawbudadi yamna comfort ena yam nungaina thawbu yabai khudong chaba lerani ko seida the voice command lo yarni aduga sigi chrome na finish tawni aduga sida 10.25 inch ta swaini yawni ko magi kenos silere magi koi cluster do magi display je koi air pressure monitor system adagi wiper vehicle info mayam ju piri ko sigi toggle se koi sida gi dum koi mak sida sana je yare ko aduga se cruise ki control gi ju se da button ni yausari ko steering da dum sene aduga som da ju koi gi sigi infotainment have tare si infotainment ju 10.5 inch yam pak na yam yeng da dum kitang gari se premium ne se dum oe ba ko sumai da dum yaure ba yeng da ado Apple CarPlay Android pro support tawra ani aduga sigi magi smaina
layout se smaina laigani ko gi AC vent smaina lairani adu mai gi touch ki response adum navigation tawge sudum sedum namma kada mai loi thola ni seda GPS map hong ka sida loi ma loi thola ni adu koi gi connect koi gi si koi gi technology koi anu wa ka tare Android Nox ana koi gi moinda connected feature ma hai tare adu gi feature su yauri have tare adu na koi gi seda mayam ai screen dum thola ga si mayam se dum koi rani adu na screen thola ga mayam da dum details so screen dum ya khang bi rani ko adu ga seda so koi gi passenger gi airbag open tawgi sisu yauri ko si pura koi gi glossy dani si pi si ko adu traction gi open tawgi pi re ko adagi de pi si koi gi sida yamna koi gi feature sida yamna nungai ba unique oi ba ma haira ga di sida AC si koi gi sida dual zone koi oi ba dare si gi tongan ba koi ko driver gi tongan ma adagi si gi driver gi tongan ma ko set up ya re wa si fan gi control to bo yaw ni sina koi gi sida te lo yaw re do sida charging gi sida buram pi di ko adu sida wireless charging gi option ma sida yaw re sida ma gi gear knob sida le jara sida ko sida yaw re ko adu sida cup holder ani yaw re ko ma ya sida adu ga sida armrest yaw re ko armrest se na man ng space se smaina ugani anung jurum space pa dum yaw re ko adu ga sida glove box ji dum yamna plastic ki quality dum premium de padana lai ada glove box oi ni ko adu si gi dashboard se color option is black si black ni ko sina glossy oi sina white oi jare ko AC vent smile ne adu ga seida khoi safety rom de yang phaka na safety se Mahindra gi si gi keno se khoi 5-star rating dum lai ba gari di oi ni ko adu ga si jo IRBM si jo keno oi ni manual oi ko si upper di automatic ni si da gi sunroof sang tu ni ko si da ro China ada seda koi gi light hong se light train sana ni ada seda kunna dum koi gi hang to tin China ya bu gi keno ya smooth oi ko hang bo jin yam nungai light ade de thok su yaw jare de sne any team re yaw jare seda ko seda light cho dum kena do yaw ri ko som de so yen se seda dia mo keno yaw jare duga sida airbag se koi keno yaw duni ko standard gi hor ga na koi airbag se tarup yaw e ba ko yam phaba keno ne have tare aduga agi seat ki comfort chu hapetang hajaram ga isi agi mamang gi chapsana phamme aduga sigi thai support adum jai ko disan oi have tare aduga sigi push start stop button gi sim button se yaw jare wa adu maning da musala gi yenga se maning da mang chatring da mai show just mai le ko so se mati dum kitang hana gi khoi bolero gi mong design da dum flip ki des maina pi ko ado ai maning da muka ke maning da car gam uners do maning ka dring da se so khoi gi idle start stop ki ama button ma yaw re ko ado sine headlight ki leveler oi de ni ko event si yaw da features yaw jare ko ado se maning da so yeng se maning da car ka kamai to ge ko sini maning gi shoes final le ni softest material ma yaw ni glossy de yaw ra ni speakers yaw jare se khut pam yaw re de bottle holder yaw ma mang yaw ga de se de pochai pe gi hamna no yam si yaw re ade ka khala ma gi maning gi seat ki comfort ju hajar ge maning gi seat se seat thai support se tang mamang na di tang gi help dei ko adu dum yai adu ga se se khoi gi mayai da AC vent seda pi ko adu ga seda kai phone hapam ko dum yaw re adu si jo khoi gi yamna rubber ki type to gel loi da pot tham phone tham kan yamna leng oi ko charging point si jo ma khar yaw ri ko main lagi ni adu mamang gi dashboard main ogoni ko anda seda light lo senda yaw re adu speakers main le jare ko adu khut pai bam phuksu yaw re bo ko som da bot side ani mak aduga sit ki height sit headrest se de home bi bo ko maning gi je
ko aduga amuk adui mathakta amuk sidai hena farise akhoi 3 pointed seat belt ahum pire sime yam fare sejo akhoi armrest habi tare ama yaure kabol da yaw da di khangdra habit yeng jira si segai roge aduga mayai da akhoi gi sidigi mayai je da ham oibje kemta laitabaga samane ko negligible ne ise aduna zum yam freely move tawbada dum noine aduga mi ahum phambada su yam kana sendong manne ko habidi dum gari se dum white oibo ko adu magi gari dugi mai keno sum hajar age ko adu magi gari gi dashboard sumaina ure bo amange yeng yam phajai gari se premium ne se phajana oire ko ma thak ka ziru ka se lai ngo ga yeng yam na keno di oire ek yeng bada keno ma dum phawre habta aduga sit height si adjustment dum yai bo sit belt height ki dum adjustable su oi bo ado ai kumage aduga amuk hajira age aduga sigi hoi maningi but 365 liter oi ga ni ko sijo to simagi tailgate maina open tawgani ko adida sida kot paibum sipale aduga sida met kadoni ko aduga silele ade sida koigi myam safety gi kanom pi je myam si khangjin na kanai ko sije khoi thong je loi lock taw wan manung nei thok ngamdre hai tar ga di si se lok thuoga sida lok thuokan da sida lo am yaw ne du ila kan da open taw kadoni ko silele aduga sida na khoigi sit je khoi 60/40 the split fold to we adom na dongi luggage hen punianga ju dum si fold to we are ado hanagi khoi XUV 300 to adu dagi di sina kitang magi carrying capacity sina mu he level ado slay je side hook hojere ado ko ado spina crash from the yaori ko ado side my tools ke piri ko ado tayar su side yauseri sagi ko aduga sigi yam deepness su yam kana oibdina te dum poche thang thanjena dum chapsana nuai cái đó position đó lấy để hai bên ta này, xin này, xin đi sai chúng tôi xin được cái video sẽ, rồi, mà thằng nó có video online mình sẽ, rồi, mà thằng gì cái rang na hai bên ta này, dari cái video sẽ em na, tôi na hai bên ta này, tôi na đi regularly upload tàu sẽ cái thằng đi phát ta này, đó na, mà nó lạc vào cái sinh đi đâm xoay đó này cover trong nó không nó giờ cái đó, rồi, thank you for watching, xin cái video sai chúng tôi xin được cái, em ai thông đồng đã seat belt session ở toubiyu ai mà sao thôi na helmet session ở